izolo ngithola enye request ngihambe ngiyopick up mangifika ngaphandle ngithola imessage ethi can you please wait for 5 minutes besithi I will add tip. Hayi bese ngijabulisa le tip ngithi okay hayi ngizolinda hayi ngoba kune tip hayi ngihlala mangisahleli ngibuka lo muzi engizopick up kuwo muhle muzi nje awumkhulu mncane kodwa muhle udle ngobuhle upakele imonto ezo3 egcekeni hayi ngihlale ngilinde nami ngisale ngicabanga nje ngidesign wami ngithe yabo mangasobe nje umuzi wami ngabe ngiright yabo hayi kuvuleka isicapha kuvuleka igate le igate elikhulu apho Moses qwa uze emotweni hayi shuthu uphethe abantu besifazane baphatha into eziningi ngesikhathi esisodwa uphethe ngapha ibhodlela ngapha lamanzi isikwama uphethe nje ne jacket in bese ngibone ngivele ngivula isicapha lesangemuva ngisithi ngisivule shuthi le genge lehlala ngaphambili hayi ivule lesi singapha ngaphambili kalaqa ibeke eqala izikhwama yabo isikhathi ebeke izikhwama la sekumele mina kuzahlale ngithathe izikhwama ngizibeke ngapha ngemuva ngiyathatha kuyabeka ngiyathatha mina ngibeka ngapha ngemuva ngihleli njalo hayi sithini awu hayi kusho ukuthi omdadlana urealize esela ukuthi hayi ngathi uyangazi man akathi hey ipha uright kithi ngiyaphila athi awu ngazi ngajabula ngathola umuntu engimaziyo so ke ngirelaxile mehlala phansi ke manje sengimvulelile indawo ngithi ahlale phansi asethi ifoni yami kodwa ngiyiphethe njena bese ngicabanga abantu besifazane vele bafaka amafoni ezikhwameni lezi ezinkulu idosa isikhwama manje ngemuva ngimnikeze athi methi qala akayiphethe athi ibha ngiyaxolisa mfethu ngicela wandi ifoni ngithi mina relax hamla ndifoni qi pulisanga kene ngaphakathi shuthathi agrep ifoni ke abuye angena ahlale la athi mfethu kuningi nje yazi kuningi bese ngimbuze mina ukuthi ayikhona mhlawumbe enye into oyikhohlwayo ngoba ngiyakubona ngazi ukuthi useRussian yabo athi aqale kabheke athi ipha mfethu ayi ziningi nje izinto ungamnandoda imoto azidumi ngamnandoda imoto azidumi bese yabo ngiyacabanga awunandoda imoto ayidumi nazi nje imoto zinhle bese ngihlale kwemoto ngithi imoto ayidumi kanjani manje athi akwabantu abadala yini abantu abadala ngithi mina abantu abadala athi mina hey mina ngangenwa yidlozi elibi alifuni indoda neemonto zami azidumile ngiphathe kabi lento yokuthi ngabantu abadala abangafuni indoda imoto abayidumisi hayi bese ngithi ke mina hayi ngazi accept trip wrong ngizoyikhansela kodwa wrong le cause anguthatha ucash mina anguthatha ucash yeah bese ngithi mina ke awu mfethu yazi yabhlungu ke leyo nto leyo angiyikhansela le yazi yabhlungu leyo nto leyo bese futhi athi ucela ukuphinda endlini khonto acabanga ukuthi uyikhohliwe ngithi mina relax ngizwile phela tip relax ma ebuya bese ngithi mina yazi yangikhathaza le ndaba yemonto ukuthi ayidumi kanjani athi ayidumi nje ipha nawe ngakunikeza ukhiye lapha uhambe uyodumisa leya monto ngeke izidume hayi message ongineza ukhiye akhiphe kushuthi ukhiye iGolf 8 kade kune Golf 8 kune Haval kune BMW khipha ukhiye weGolf 8 vula isicapha angivulele igate nami ke fike ngimobilize twit ngingene ngaphakathi shawukhi ivele lishwe ipipe babam ngibone ngomuntu esevula isicapha la iyaduma le moto kanjani njani ngithi mina plan nami ngithi mina nayi iyaduma iyaduma izohamba ngaxe igiya ngihlehle phume ngaphandle ngithi ayibona umuntu iyahamba hayi ke siqale ke sihlale ke manje
sesiyaxoxa semotweni yakhe mind you urequestele umuntu fanele ngabe sisemotweni yami ngoba urequestile fanele ngabe siyahamba hayi ke sihlale udumile njalo udumile umuntu owaziwayo udumile nje ukuthi ngeke ngize ngimusho phela yabo sihlale ke manje emontweni naye mhlawumbe uzoyibona le video ke sihlale manje emontweni sehloxa angichazele ke manje hey mina ibhakange noyidlozela ipa yabona nje umfana nje kumina abamfuni umfana ngahamba angazi ukuthi wahamba nemonto kanjani base bamhlebele ebusuku bathi wena sizozicisha imoto zakho so ngeke nje sezidume ipunishment leyo usethi ke ipunishment abangiphanisha yona bathi isign yakhona ukuthi sebe right bazoyiletha isign yokuthi sebe right bona sebe okay bazoyiletha isign manje ibha imoto yami iyaduma alanda abanyokhi yathi hayi awuthi ngithatha abanyokhi endlini angene endlini alanda abanyokhi azidumise imoto zakhe zidume zonke hayi ziyaduma umuntu azicishe abuye ehleli la kwi Golf 8 ke siyaxoxa epha mina nginandoda epha anginandoda futhi ayikho indoda engisake ngathi mina idumisa imoto yami nengisake ngathi nje ayi drive imoto yami kodwa nje anginandoda sihlale ke manje yazi bafethu manje lo muntu lona inkulumo yakhe sengazi ukuthi ifuna ukuthi mina ngibe yindoda yakhe kodwa engitshena kahle ukuthi abantu abadala bakubo abafune indoda banolaka ayisobe siqedele indaba ngoba yinde ngicela ukubuye ngiqedele yinde kodwa nje hayi ngicela ukubuye ngiqedele. Ngiyabingelela ngamzakwethu ngiyacela uma uqala ngena kuleli khasi lethu wenza ubulungisa ucofa subscribe button kule channel yethu uMkhosi. Mina ke njengentatheli yakoMkhosi noma njengomsakazi woMkhosi bengingacela ngamzakwethu ukuthi sihlangane lapha ku comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Insizwa irequesta umuntu othi unabantu abadala, umuntu othi izinkinga ziningi akanandoda, imoto azidumi kwathiwa ke abadala boziveza ngamhla sebeziveza. Kuthini ukuphawula kwakho ngamzakwethu? Mina ke nahlangana lapha ku comment section sizovo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Kungenzeka lensizwa lo wesifazane usekhombisa ukuthi kumele bangene ebudlelwaneni noma nje just nje bayazixoxela. Mina ke nawe sihlangane comment section sizovo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel esidango. Bye.